Família marrom se doming nebe perfeito, banheiro macaing ne completo o de tulo malo, no salva malo no mo sempre hamuto que situação no condição saída dele. Susar catero sempre cuidado malo e uma caing ida larang. E abi bangida ne, GMN hak tuiri nam fetong falo gida ne história moris, nebe prepara ona li husi pacote informação ida. Tuir mai ta acompanha mutok. Siri sekik ni ambil mesin 10% ni aras ketep. Jadi sore ni sana buat tiap berbama ini surat foto ini juga. Okay. Falo laos tambah klasik. Mai be falo tambah kabe na abandona. Senhora Maria Ulan nudar feto ida nebe forti. Mesmo senti morisne la completa obat balon. Maski não é esperança se la mate, não é mos pouco na fatin, hala o morisne hanesan inam, não mos aman, o de responsabiliza o tu bawan siro ni moris lor. Ema hotu iha mundo sempre iha família. No mai husi família ida, tamba família nudar embrio bamoris, no centro badomin, liu-liu bamane ida, no feto adulteiro ida, nebe forma ona umakain ida, atu fok solok bamalu, hodi preenche moris família nian. Família makchave ba força moris. No esperança ba moris, iha família atu apoia malu. Cuidado malu, tulun malu no hadomi malu, iha situação saída date. Mai be, iha ema balun ni moris, família la completo. Tamba balun la iha laen kaben, no balun fali la iha fen kaben. Atu apoia no motiva, bahira hetan susar, ka dificuldade rumah iha umalaran. Situação ne acontece ba senhora Maria Ulan, tinan 50, nudar inam faluk ida nebe hetan dificuldade ba moris. La iha família ida mak basic nia, tamba inang aman mate hotuona. Iha tinan rihun rua-rua, senhora Maria Ulan, mai husi o ekusi. Hela iha bairopite, envolvean iha grupo habura sorutais o ekusi ka hashtag honi kolega feto siraseluk. Iha tinan rihun rua 5 Maria Ulan hahu forma familia. Ho senyor ababu metan no sira nain rua hetang aifuan domin nain tolu. Feto ida no mane nain rua. Oan primeiro honaran Laura da Conceição tinan sanulu resin hitu. Oan segundo Alfredo da Conceição tinan sanulu resin hat. No oan terceiro a Paul da Conceição tinan walu. Mai be iha tinan rihun ruaneng nia kaben husik hela nia. Hodi kaben ho feto seluk. Durante ne, senhora Maria Ulan, esforçoan mesak hodi buka osan. Li husi sorutais, hodi responde no necessita oan sira nia escola. No sustenta nia família umalaran. Maria Ulan hela iha uma ida ho condição nebe simples tebes. Hodi heliknetik husi udam ben noloron manas. Iha tai besi. Tamba umane taka no didin ho kaleng, nebe ujadu husi emasira. Kelaran muras tu ni, kelaran muras tanpa be osan lai heti ni wan hasalai sekolah sana ni telefon muras bu. Tanpa be lavarik ni saitan sana. Bore osan ini asa emen taharo tais ema po osan di 2020. Asa nene mas be ambli mesin 10% mas lahi mas hau pasen sire pot ni ma ausin te hasab
Ako osan sa tuan dit niya. Siri sikik ni am 5 sen 10 sen. Ni aras ketete. Ni mau ponta ni pos lai ni abu husiri thane patron se. Sabiji ni olo husi. Te husi biji ni pusir ponta fali tansane. Ekli husi ka husiri thane patron. Para hasa tais ni te bahalo rit. Ni ma tais ni au halo rit ni masira force ni tuan bahau. Sekolah fali hono. Ijami hutu dia atu ba SMP ni ma osan malai hene au dia tau iskan sa tigna ni ne tinan oi ni ma ama ko osan ni rai hamutu tina ba daftar ba sekolah par ni atu ba SMP kelas 1 ni sekolah ni nungkala farta ni osan malai hene ma sabarasut malu ni ma au kuliah na mas laro na ide ikut de pati oi kus ni mane ni kan ni la tanggung jawab pau ni mau ni bine ni dia sene olori ide kik ni mai o helo sir na induan na ba ni para obokan ni dia ni mau lori ba ni na obokan dia sila di siri ihne ni hau tirus ni na atliu tamasi na intulu keres ni me ide ni bati ni ma usinti sa laran hasa kaman itu sila siri na intulu ihne ni hos bure osan ni sa emen tahalo tais ema po osan di tuan sekali ka mutu ko sira mehetan osan o hetan itu di tanpa halo ni itini kasih tini kanuta itini ai ni mamura so kanuta sira mehetan makas osan. Durante ne Maria Ulan hanesan feto faluk ida kontinua buka osan lihusi sorutais hosiranya grupo hodihetan osan atu sustenta familia umalaran. Hanesan fasilita wan sira ba escola no completa necessidade umalaran nian. Ho situação ne wan primeiro decide para a escola. Tamba harenia inang la ihak bit atu suportania. Ho di continua ni estudo ia nível escola pré-secundária. Dadaung ne wan segundo makhela ho inan Maria Ulan. Nebese continua na fati ni estudo iha escola pré-secundária Becora. Venezuela au mesa pam yang skike oras anu service calling pohangam to kito go sinti tristi fosan lor 30% hang merenda sekolah ni sinti tristi. Coordenadora Grupo Haburas Sorutais Oekusi Apolonia Marques Henrique Haktuir durante ne niamos dalla rumah ajuda ho di fonetik fosuan rumah ba Senhora Maria Ulan tuir bit nebe iha. Tais feto na for dua pulkava sa for det ser Nicole sur. Dalla rumah for liu sir mai ha for sang kareta. No dalla rumah des ibu so sang kareta imba serviço to ko ema selu ka ema selu na for imi kareta o sang kareta. Sir de amane. Sir toman ton ha ni ibu bebele hiru sir mo sir ne hirus me orsi ne. Au ne hau lah ne saya seluk para dia hau atu usa di tema ni tenaga hau buka osam bahau dit lai. Quando mai hau iha fo dalam rumah hau lai hau den agor hau lai han hau talu sa. Paling hau suka tau ni fos ida ten hau fo nia tau iha plastik. Ne badina ne soro tais badinas. Mas quando ita tudo be atu tuir berdian o soro no tek cuidado para hala los ko keta tuiro ni hakarang asal o soro badian tomak lalais bo tomak ko lai marekan husi kualidade ni husi hahuto ramata tem que resta auden los itamesak makatene halotais barak agora grupo barak persaid na bita tem que halo didiak ne parit ni langana seram suer ita hanesa que se bene suru ne sir hatene ma ida be atu hile batau letra ser ne sir ne hotu to me ha makanurit
Quando pameran iha ami batuir pameran la iha ne selangkana sir hatena sir mai pesani ne hole ne tel mai hole ne. Quando how osan iha fokeras sir mos precisa ni tarai bahir ema mai sos ne quando pameran ne how dan entau le pameran benene how osan iha selut ya. Depois pa kau fale. Hanes ami ajuda malusa. Ni uma ne mos ulu ami fan be. Sa taisi habe nene la mau sir mandarina mau sir ni be kantor ini hau ni be sobot tiana hau ni be bakalen hode foto phone ba hode halo no tu au selo tan ema hadia tulan tani hakare hau ma selo hoto ulo khoni lan halo na ai ki ko sir be fu kat to hatte hoto na baru ka foto ta neno lo sobot ya bane selaben betau los ai sir be ki kuan mak benen lai ni lain lai hatta Inam feto faluk Maria Ulan nia vizinho hateten. Inam feto faluk Maria Ulan nia condição Morris durante ne sempre hasoru dificuldade liu economia família. Durante ami hane hare temeri terus susah dulu. Susah by ekonomia temeri emane be atu husu moe. Nia dalida empresta osang iha. Tambah lorong ayah mitaka, tamo liga sang si amnyo beranda mahane kala miloke anta serne laka. Ansa serat bat cas telefone anta foba ami amyor cas. Lai ami ajudas. Kami mas atene sino kondisi mas model harusnya. Senti triste haren feto model. Nia lorai kira nia hane prima rasik mamai ia lo emnumane nia hane prima lo nia mai dia nia wangkia ina amang mate hotu nebe ni dia sebela kare habel mai kose ne mau dia ne o wangkia kanta ora kia kose diko hela de tene ni amang husik hau amain toluk agora família mos la tau matang konta hau hanuana in tolu ne hau be serviço sorutais mak hodi hang hemo sinti triste tamba família da be Moris simples depois família lá tau mata sinti triste sinti laran rodo to rasik bahare uma sak bikla sinti sa hanfuang moras sinti triste lo Chefe aldeia carrega tiro Roberto da Costa Xavier informa quando ba assunto ne nia parte esforço ona o de regista senhora Maria Ulan ba programa uma bit like na be governo halau nesan senhora Maria Ulan ia hauni alilarang hau propõe liu emiran bemak sai numerum para ia alia horiang atau hetang ajuda rumah khusus estado tambah idam mak hanesan katak yang ema falu idam makan ini tur fatirmos hauras bato henaba persija atau bele redu ni kora berene ia parti khusus estado balu ketumai amila hamotuk posif suku amila hamotuk bato henaba hare sirah hati te idane kategori ne idane ma principal tensa hari ulu mai betu agora la rona dan istara tajura emeran be yate polibat tumba dari temente hareona persija atau hare vokalen rumah ga air rumah mai betu agora la ya fulang ida na kerek sing fane dagne ame dari temente ho sef suksiram langsung tum per dari temente fatidarus katek emane sai nomor ya alirane persija tamata persija haredun iya filfale bos hanesan iya idarua hanesan maybe laos hanesan liu grave liu hanesan mos haunikum dari Maria Ulan maybe hisir seluk hanesan maybe si bele sare tuang si bele bokan tamadaru mo iya balu ke Moris faluk maybe oan sira balu itu bele servisu bela sudah hari hela mabe atu saya liu mak Maria Ulan nudar sefale sefsuku ami hadomi amne komandari am hadomi amne pobu idan be mak sir halerik mabe amus daruma amatu atau halnosa am buka dalang hana semos sai pon tidak sai skareda usi am sefale sefsuku para atu laboing oisa nayulu sir be mak turen ba hore ni Moris hanesan servisu bania karek maka ida surutais hau semprasik bato henaba darum habato henaba tur suruh latais ya dalang ne bola hau baru turek antis entre karera bahatur mabe
adalah kargat me fati darus konaba ita bawa serininan nama hamai har daratamente har rasik di servisu maknena lehetang mera tama dia di servisu makne emma how sempre hanoi darum emma balu hati katak dia labele hare konaba Senhora Maria Ulan dia Boris para atu hare kaleng ai labele tamane fatin raine rai estado kategori rai estado labele jura babe hauta te kategori idane los rai estado husi pagar leta sab rai estado mus pagarnya kerai los rai estado tamba ia primu idanaran ababu metang maka hola Senhora Maria Ulan wahir kondo la responsabiliza kondo base família huski abandonare tamane me Senhora da ababu metan in família entrega rai danoba Senhora Maria Ulan helen Maria Ulan dadaungne hela hamutu konia wan mane segundo Alfredo da Conceição iha uma homedida 7/6 iha aldeia Carregatiru Taibesi. Ho condisaune nia sempre ho paciência no ulun malirin. Halo reflexão na fatin ho di defini hanoi sira nebe mai hosi vizinho no colega sira. Hanesan motivação ida ho di hakat na fatin baoin. Politiku no ukunain sira, sempre qualia liefuan liberta povo. Mas be liefuan ne hanesan lema date. No sempre rona iha tempo campanha política, hodi hetam votos, mas be hafoin atinzi tia sira ni hakarak. Povo na fatin sai marginalizado, iha nyerain rasik. Hetok atliutan, povo iha capital nação. Sofreona, moris teros no susar. Satan, povo iha área remota sira. Idanemak realidade Morris nebe Senhora Maria Ulan hasor ia ni hela fatin ia pura taibes seniokos. Lihus história simples ne bele hanoring ita o isa ita bele fo prioridade ba ita ni família o ansira tama futuro família nian mak o ansira. Mabe buat hirak ne hotu depende mos ba fidelidade ia umalaran liliu harmonia no domi sina nama. Equipa cobertura Gmail.